asamalieta mna moigule igonkoro Rogers Motuli Ongera Eliogo Lia West Mugirango nchenku ligiando bochumbe wa West Mugirango bono igo twachirega iga tucha gukwanira amang'ana igoro ya iskuru chetu igoro ya bana baito negento kire kia mayanda manene sana especially ase chiskuru chetu chiaire lakini mono ase skuru ya Utumisi Academy ndagete gutuma pole yane ya bene asa abana bali baito bakweta ase skuru eli ya Utumisi Academy bagakwa sensemo y'omuliro ndagete gutuma pole yane na pole y'abantu ba West Mugirango asa abaibuli bonsi pi bali banyolete kiranye kiruru n'abana bali bakwete twatumire pole sana nane kintu kene ntaite gotebia abantu baito and this is for stakeholders chisukuru cheito nabokorora n'emichando yabira chisukuru cheito engaki omwana ominto Fred Okengo Matiang'i alenge minister ya education nabigite bintu bikaronge yake onye Matiang'i olenge minister ya education rero ekemaene pingo teba utango bochingo botogende tokogenda isukuru cheito utango mboyo igege ntuta etoko tebe gente getangani I think abaibuli to take time tukwane nabana baito tuisaranse nabana baito tukwane nabarabu tubatebye inakie bintu bibwenete koba onyanje wiki yarete nachiete bakese skuru aso mwana nagosoma ngasabali baga agacha tukaisaransa nere nkamukwanira nkamotebiga n'amasomo achietororo amang'ana y'obukabara batigo soachi group chimbe nande skuru igera sama tukamake nkamotebie skuru is an experience igugwetiraga iga matukomake matukani nguto choini ole matukomake nguto choini ole skoga iga na kire gionse ntatotebia abana bonsi pi ba Kenya bakogenda chiskuru abana baitu babagusia abana kuri West Mugirango chiskuru echito ne experience kekuba prepare for future big roles ase Kenya yeito na sensengima igonko gotebia if it does not kill you, if the school does not kill you, it's going to make you very strong. Igo experience moko genda na kerokyo is not the end of the world. Enjoy that experience. Maambia nkobole monto oiranesko gaigo ochagokorera Kenya yinegas. Igo motige gosamba chisukuru cheito. Abana baito motige gosamba chisukuru cheito. Na abaiboli toteke chukum yokorera abana baito bia yokubakwanira no yokubagaidi boronge nege ntukyo mwali ndaito kukwanira ekororoka na chiskuru chetu tiali struggling chivese njira serikali elia Uhuru Muigai Kenyatta babegete chianguru ku capitation chialengo tomugo cha chiskuru echialengo over 23,000 per student inyigwete rero chiskuru echi chivese echi njirigo tomugo cha schools onye njigotomwa ejigotomwe nusu ejichiria chialengo gotomu before igege ntonta tokotebia serikali yeitenene kabali muchibese barani skuru yabo some of the crisis toroche boniga kegenderete nesaguli eskuru chitabwati bese abana enchara yeitira abana ebirasi abana bagosomera eskuru nebirasi ebibe byo gukumya onyanje ntagete gokoruga iga ngotome ogende mpaka Kura secondary school basambite school ekira dom yabo lakini dom yibasambite ne dom ya mabati dom ya mabati abana baito bakurara dom ya mabati me and we expect kiregento batene kiregento byakire at the same time tuama konyora chibese chito it's being misused na chiaba muraba kwa gutuba go serusi ko gaiga na chichikonywerwa marua na chikokolerwa all sort of things gendo ndaito tebya abantu baito twarosire abana baito mbabwende tubatwali chiskuru chingia bagosoma igo bali baire echikumu yogotenera mangana iskuru cheito asobwagaji tumia chibese chibia onye to gutumia chibese chibia aba
na inchi nkuba busa muri mwensi pi mogendeka na ende message yetianye tomiko chi West Mugirango chisukuru cheito igochire inse mono esukuru yeito ya kura esukuru yeito ya masusa na raya yigalia ne chisukuru otali kwegena na bana baito mbabwente kurali binte kabira biri bakurara boniga asenga kiuneye igongo tebya ba rai baito boniga batake gototebya maendero kibakorekera boniga ntulikere tikogenda uchaguzi omonene o 2027 chi period chieteira magokabo yokorosi sukuru cheito yokorosi chipara cheito yokorosi kregento abana pasalis batataina kiba na and we hope something like that isifanyike tena kwa shule zetu. Kuna wazazi ambao wameumia katika shule ya Utumishi Academy. Na sana sana kuna mkisimu mmoja ambao mtoto wake alichomeka, na tuma pole zangu, na kama mnakona namba yake hiyo mjamaa nataka kuenda nimpatie pole. Sawa, kitu naambia wazazi, tafadhali tuachipike kwa jukumu ya kuchunga na kufunza watoto wetu hii wakati ambao wako shule. Na sana sana natuma hii ujumbe kwa serikali yetu kuu. Pesa ya capitation ambayo ililetwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, alikuwa anataka education ya high school iwe free. Nasikia hiyo capitation haifiki kwa shule. Kwa zile shule ambao capitation inafika nusu. Sasa shule zetu zina struggle, asina pesa ya kutosha ya kuendesha mambo ya shule. So tunaambia serikali yetu kuu, tafadhali achilia pesa sikuche kwa mashule. I know walimu wakuu na walimu wa shule wanateseka sana because kurun mambo ya shule imekuwa ngumu. Na pia kuna wale viongozi ambao wako na chukumu, wamepewa chukumu ya kukuwa na pesa za kufanya shule zetu ziendelee. Kama vile kujenga mashule zetu, kulipia watoto wetu karo ya shule ambao ni bursaries, na kujenga maparapara zetu. Tafadhali, even though time inaonekana ni kama imeisha, lakini kwa hii wakati imepaki mwezi 12, tafadhali nawaomba muendelee kufanya kazi kwa watu ambao waliwaweka ofisini. Ya mwisho, nataka ni watume kwa shule yetu ya Kura Secondary School ambao ilichomeka hivi juzi. Building ambao watoto wetu wanalala ni building iko kama makeshift shed ya mapati. So tafadhali, wale ambao wako na pesa za kutumia kwa mashule zetu, tafadhali tunaomba mtumie hiyo pesa vizuri na muache misuse of public money to our schools. Mwisho kabisa